Very good morning. New TV gi news analysis swimming tabiru punampu han mamakta da donggi hosi ai lei matung ramna punampu taram nok chabaloina na ikokno na kromjari koigi New TV gi news analysis sida koigi ngasi gi Imphal da phongba tongan ba pauche singda marui ba headline sing amtang miam da hane pathok chage Ichel Express ta BJP Congress yaudana political party singi mifam pangthok tuna delimitation gi matang da khanakre census lising ani ga supna amada yauriba aran basing sendok laba matung delimitation tawbina ba takshin ga dauri BSF na illegal immigrants sing Churachandpur gi ukrul litanda honjilakle Asian IM Huyen lan pauda delimitation gi matang da fauba Manipur da lairiba political party sing suna punba ngamdre ani thokpi Manipur lingjen manana amata oiminaba haibadu lamdam sigi miyamna karamba matamda ugadage February mapanda fam thadokraba laingak na piramba political employees sing resign taunaba pautak pirakre Sanalai pakta delimitation gi matang da khananaba mifam BJP amasung Congress lakide census ki aroiba sing semdok tripauba delimitation tawhandanaba lepkhre tampakta chiliba turel kharadi iri tatpa yaure April May thada state sida ising gi awaba chauna mayuk naraba yari poglafam political party singi apunba Mifam na Manipur da delimitation tawhandana ba lepnakre Manipur na sports amadi sports da maming leibagum agriculture gi pothok ta sum mingchet purakna ba hotna si haina AK bhala naharol gi thaudang delimitation gi matang all political party gi mifam pangthokre center lengak amadi Supreme Court na Manipur gi oina delimitation gi matam yeithokna ba haizeragani Joy Kumar Manipur gi lanjen lakpa kuki refugees sing Karbi Anglong da changjafam lawba yaroi Tuliram Sangai Express ta tu lising ani ga sukna ama census ta base tawraga tawhandana ba warep laukre masisu delimitation gi matang ni political employees sing pham thadokpa hauna khre haba sumaina tongan bai ko gi pauche man Imphal da phongba pauche singda yamna maruina ngasi gi headlines si kari basi ko gi delimitation gi matang sini ai ahan ba makta da ngasi gi ko gi panelist koigi spokesperson koigi oja bobon butaramna koigi New TV da taram nokchari oja koigi ngasigi Imphal da phongba tongan ba pauche singda ya maruina happy basi koi delimitation gi matang sini koigi delimitation sin han Supreme Court na thokiba warol gi matungina July dani July phauba tha taruk ri ya koigi matam sangna pending leiba delimitation si tha taruki manungda koigi July phauba gi manung sida koigi leiba process si haujalo haibagi koigi kaino order ma thokre masigi matungda koi tongan ba koigi masi delimitation gi matang sida koi tongan ba topic ta dum oja khanadana sulai adumapu census si koi mikok thi basi 2011 dagi ngasi phawba koi chahi taraga mari henjala bane oja thirak trise adubu thiga to riba delimitation gi matang si koi 2001 da base tawga thiga ni hairi adubu 2001 gi delimitation masigi census population thigi bagi yungko thiba sisu aduki mati aranba habedi voter si aranba dumaki masi tongan ba magi khudong chabagi yenga kanda vote kana bagi tamakta tongan ba hapsan gi bagi warol wathok kaya ma oja masina su achauba issue ma ngasi thoiba conflict si su achauba issue ma oibane ado oja id khoi NRC su adum palli ko NRC chana handana delimitation si tawba yaroi haidana kanglup khara nasu hai adumapu NRC ga ngasai 2001 da tawraga di NRC si masi thoidokna maru oide haba wafam su khogi akogi demographer manasu adumak panbirami ozagi mota khogi delimitation gi matang se kari warol thambini nge utang thambiusa Tagasari yailema
यामना फजबा ngasi atopi pukai peri ahamada su north window gi viewer sing busu akoi kai khumna ba thamjari na yai fraba nimit ama oiminasi haiba paujin thamjari aduga yamna maru oiba haiba tare manipur gi media fraternity dagi cover singna lokhalak liba topic singi marakta yamna burning question haiba tare delimitation NRC yamna mapung phana headline te pukhat pirakpa masi damak yam nuai aduga si the very important concern kanu amane area ni thamjage aduga tasengna masi khana hogdaba su yadaba academically natraga social cultural and economic perspective ko world gi wena lairi patren me am si yenga koina khana hogdaba yadaba haiba tare aduga manipur da laibuk thibedi population sida politicization akoi toba population commission state population commission ju lai gre na ko hek thabak toba ngam daba aduga politicization gi issue hai ba laiba ki commonality common kanu de hek chatta bagumba mai magi hoiba kanu daga agenda daga lakpa adugumba dani hek wari je khudam laiba ki damak tani yalwa phaba tawri gan lawriba political party maru ba ani du ngarang ya maru political party me mitra yaudi dana yaudi si delimitation ka tawr kan le mitu iran sa palla kan vote kaira kadra gaina vote ne hena maru oibadagi lawba sigumba half heartedness thaba ama tawba matam da wakhanje aina tawri ba jitam yang oiba ai lana gi nataba amada mayang oiba community amada puratragadi hari issue si khuding da mai pa ko ngamoyba ai putu da ai oiba lana gi ai group si position ji kitang phaba amada lai hogdo ni gaina khanbado adugumba wakhan sengdaba mayamdagi masi awaba singje thole ini oidaba awaba mayamje ko khudamona haibada se 2001 gi census sare 2001 gi census to the kamai to district ahumda akogi malium gi oina laindari ba samna haibada 12 point something magi percentage population growth ki rate laibada india na 21 point something population growth laibada manipur gi district ahumda di 100 plus taga laibasibu very abnormality da mathong hukta haibada tare ne masi tawhai da ba mioi bagi chakholagiba wakhalonjina khalloidaba pol ama khakne ba ko aduna si thokpaduna maram oirakanda akhuna haidi kanoni thaba ama taw matamda election ji adult franchise haiba tare democratic process ama di khwati maru pol ama khakne ba ala si seng tawji haibani sak thongbudo seng do phoman ji khantoga sak hawbu thongji haibani da ko yama ko ani jang ji thongbuda mana masing kai heure hara doklang jan yabra haiba haidi magi maduda yauri ba foreign body mayam adagi mana apat poiro mara oiro leiba ai as longtho kan sa insang je talu tanala thoga magi kanu je sala bdo aduni da akhoi sa delimitation tawrakan da ngasai gi kanu si election tawji hai se haidi lairbi indigenous full contraga mapanji asengwa masama su mayamna 1951 census daga base tawrakan da koi tawgodong ni laiba then 2001 da layo potu 2005 ta amuka supreme court na maram chadi na kan thamgri ne ko adigi 2000 kan 7 da amuk atopa kangu mayamna masi makha sathabiu na amuk tawri ne ba adigi amuk government of india na 2026 pok dia koi delimitation ji tawroi laukthok ki bidagi pot myam ji ingdra la ine ba hauji na ngarang na anda amuk tha hongi manung da delimitation tawgodong ni na ta laksala ine ba sigi marak sida aikoina mi ahum dagi thoiba pot mayam je ngasai khori na phum ta da ba mitop miran cha mayam na khoi gi henglai ba ngasai gi kano population growth ai mitop ki ichau mayam je masidi da like tripuri mut khiba sumaina assam da ju ena sige ji mai pakpong man mitop hengala khibadi gi wana kano mayam akoi experience ena si kamai to gudagi ga assam modin dagi akoi tamgudo bugal laibagi position ne uji amdi assam ji for the first time the NRC national register of citizens ji assam de implement tawre but now it's very questionable whether it is successful or not masi mai pak ta raise papang lam phata da lei ne ba ngam phata mo bu aduni modin he to budi ya roi ba maram di assam da tawri pot kari kari aho balai gi haibana sing bu yeng ka na manipur ka mai semto kani kari semto ka na kari ta hogoni kana haibana sing bu ga se akoi da naina ra ga satha ga da pot ni masi political party aso jing jin ma gi vote te yum pham mo ka da chung kwa na mi hum de gi dia laiwa ung ga sara ga la e aduga mayam si ba sara la e sup lu ba tan ja si di yaw de mi hu tharak ti e so na kan da lai ba mi to ki voter mayam do adugi vote ding go mi to miran sa gi voter ding do adu lum lai ni ne ba se si mari ba nung si ba na ti ba se sigum ba se praja
mayamna khuna khangi aduna akhoi yam conscious way ko information is ni world ji ko hojikti the sense later bani ko lebak pithvi leimai je aduna we know that now how to vote akhoi piba miyamna vote kamai pi dagi se akhoi tum khangi aduna consciously tawbiriba haibatare politician sing madu khangaga satpiu matang ida ina karo ayal ngam nuai bama tholai se akhoi gi frup kunthra ga mapan gi frup lon haitare physiology ga nainarakpa alegi india gi 1950s ki matang di constitution gi makha da laiba political gi democratic process ta electoral politics and electoral train ga lakpase so I nan akhoi gi apande lak mi jing ga akhoi hotel ni pana discussion to da akhoi oja professor W Navakumar ga wahai putho ai ngod impressive oi bhai tare mani puthui be irang je akhoi entrepreneurship the ethnic entrepreneur tholak podai ni na ko sai gi ethnic ma mai furup se lalon bhai tare adu ko power pai na ba honarak ba ma gi furup Maitei wigera degi furukun sana wapan wigera magi leader ne thoi iba politics tawre ibasida entrepreneurship ki type magi praja je lalolaga mama saji ina khunna mama saji power pai mama saji gi kano shakti pai na ba am tawra ethnic entrepreneurs ye manipur da thorak podagi manipur gi integrity manipur gi unity manipur gi peace manipur gi harmony je masi thugai rakuni je masi gi message je yamna impressive masi am nengabam changi aduna leaders of the 39 communities sub ethnic sub nationalities wo haini nei diko sub ethnic kind haini ngataba maram di ekoi ji sahi lising ahum mari gi puari leijaraga state formation 33 AD da lower kan 11th century da loyum seling ga lower kan da koi big South Asia gi civilization namu ga laga isa da whole kanu ma am even sabon kan ji gi 3100 BC da puthok da Guinness World Record ga yaw da polo leidana ka hon kan ji puthok da then rashli la puthok hai ba mayam je overnight sahi manga tara na sai cham chari chami jawara semba country laiba amana siguma world gi oiba kanu je heritage mayam je puthok ngam bong de ba adu akoi gi yamna laimba ngasai gi kanu mayam je leirak podagi sai lising mari mayam gi adu history ken heritage by foundation civilization mayam du lak podai ne bang si akoi na world contribute to ngam je akoi na puthok sports da oiro culture da oiro mayam ma akoi da puthok ngam je ko Sidida, Sigi Pochida, Mapalangi, Ethnic, Wakalun, Chambasing, Magi, Ethnic, entrepreneurship, Hybatare, Magi, Pazar, community, Lalolaga, but the port Karaga, Madu, Turanga, so Wakanda, Sanjao Paiba, Sakti Paiba, me, Oibugi, Wakan, Aduga, Haiba, ethnic entrepreneurs in Magi, unity, Magi, Apunbagi Manipuri, Satam, the Urataba, foreign Wakan Kalapa, Magi, Sectarianism, the base or Mayamze. This is the basis of the, say, the unrest in the state of Manipur se aduna ethnic entrepreneurs so politicians ko and then leaders of the communities do apin tokjeningi so on behalf of the oneness of thought and aspiration ko prolong oneness of thought and aspiration of all the communities of Manipur ko sidida yumpham oiraga work to view maram di Jasna Jauna Haibudu, Sagi identity, Nagna Honaba, the glass, Mahiga, Tugai, Bukanangam Giva, Adu Sazi, Sagi Glaska, Manu the Yari Mahido, Maduka, and you Laineri Maridu never sing Tongi Laineri Marizi. Yes. Aduna, Masikanga, Wakan can be you, feasibility like the Mapum, the Maseta Witwi, Maset and Mapum Taba, Yanadraga, the Maset Mapum, Maseta Viadi, from the Mutuini, Aduna Ninga Simanipu, Apum Satamze, Masi Sagi. Aku bagi singi glass ki mapanga Manipur Yori batam pak ki beli Mahidu Laineri but Marini have concept you power Magi ethnic economically, culturally, yet part of Sakana, what can the Chinese be over? But in number only amateur with only told the politics. Panga but having missing him can tiny land over Wakan him shook up missing here boat or a Karaga, Kuna, Namtaba, Miga, and a Kanbagi Wakalun, Sansan Lady Bakudi, Mika Yakana, Permit Panito Draga, Amatoraga, he missing the informal census dealing the Canatoka census Tokadra. I didn't cook Tada Lady about who Puruki leader entrepreneurs in Sina Soivani, Aduna, Nesang, Legislation.
ko aduga equitable shared in the growth of community ethnic mayam chawkhat mina bagi concept ta leiba leaders sing mayam na manipur ji pugadabani aduna so delimitation ko see should be preceded by NRC National Register of Citizens masi akoi phajana tawgadabani and census tu hojikti akoina yam opinion ko oja Narendra ne ka pinara ise na 2001 gi photo revive tawraga 2007 8 2008 help tawra thamgibani dana jagi lauthor ki channa ro haraga kudu laksala bani hana legi 2001 gi process to modu revive process ama da la akanda amuk Supreme Court puthoga naina base sida khang ai me share tawra ki sangse logji ko thoman khantuga sak thongji haiba kan mallagi injang thongji adu isam chamba logic kanoni da ko thank you very much oja dudagi oja sida yamna phajaba ma sum yauri khogi chana da ba mawong da missing hen khanghen hen galakpada district khara da shit hen gatpa haibasi ya pham thokti haba warol su yauri uza sida ngasagi khogi Indian Constitution na khoi family planning si tau haibagi matung ina madugi rule do obey tawdana khogi kanglup khara madi hamdo hamari do na angang si ani dagi hena pukna da basina oza laire aidi lairi ba phibam sida khoi kari haini angang si yamna poraga semba ngamdraga di madusu kano tawde haidana adubu furuk khara da khara amadana amu ngasagi tongan ba khogi illegal immigrants sing se nataba khoi tongan ba furup amadana amu khogi ishona pibanina khoi angang si hek conceive oibada khogi abortion kari kara khoi sumbagi ishona pibani habagi family planning si sungtau tau da furup su za angam no pibana macha tare ni pan pok pasu dum yaudabadi na te baza yawe dumai tau dana akhogi oja Narendra na supan bibada tasengna delimitation si population da base tau ba habasi masi semdok pa ma thau tare haba waroju oja Narendra na yam jumna thambi ba wapam ma khakne zama sida lakchani ba wapam di ngasai ching amadi tamgi si khogi valley da akoi se 60 ni kainoni 40 ni aduga ching da khogi 20 ni smai tau dana 60 constituency se lai basida ngasagi akhogi XCM na supan biramba tongan ba kuki inhabitant oiba dominant area singda khangawdana village chani ge hengal lamba missing khangawdana adagi nahan akoi ojamna supan birambada akoi NRGS ki akoi gi job card ki kano tawbasida su paisa lawthok pa yana bagi damakta mi si suglai letaba mi si masing sajalaga paisa do lawthok pa yana bagi damakta adum ba su adum haibirame oja hajik khandok padune boja maru ori base adum apu ngasagi aina laksaning ba wafam di family planning sisu kanglup khara nam ili kanglup khara nam India dui taragadi ngasagi missing yamba population da base taw boy taragadi ngasai hana akhogi tam da 40 leramba aduga ching da keno leibedo population da base taw taragadi akhoi nan oja hemantana palamba da su 2000 kaya dano adu taragadi koi shit ahum tare tara sumaina mangdara kani aidana tongan ba thamame oja hemanta gi warol dasu sigi matang sida oja kari habdi khanghen khogi population hengaloi da jaga da na khogi yam mass oina khanghen hengalap kholap matang sida oja masi only family planning the base of sung lan gadra na sum su khalle ado khoi meitei ayamba khoi haju meitei gi wena di angang si kaya amada ani bo pok pasi oja yam tang ba ma oire haidi yum pan badagi yum palo yada ba nupa nupi su kanglu dama ama leire hojik se yum palaga hayeng yum pu bangamdradi wani haidana sumai tawdana tongan ba kanglup na population hengalak pagi kano sum leiba sigi matang sida ojage ba kari ma atuni sai si yang kupna nei na gadoni ya na pukalai point sin yam na maru ri se khoi family planning aji kari no aduga kana state amagi family planning hai se lanai gi wakhan ya gi wa na te masi state ki policy program nation ki policy program gi makha ra sathagi pot na mani aduna every policy and acts and rules ko law of the land of the law wera ga dina amadu tara tawgudabani adu tawdubadi gi pot ne aseng badi kan bisam yam na taina bazu ya ba
नतीदा फैमिली प्लानिंग की तौनी तौरती तौगदौनी हाबनी दा पॉपुलेशन याम स्ट्रिक्टली तौदो रगना तो थादोगदौनी सिनी अदुगा तौनी हारगदी कन इन द बदुंग तोक्सरी हाबदो कायरक पोनी हाबनी दा एकदम कॉन्शियस होइबा कम्युनिटी अमना मदु इल्लगा एसुमिने वर्ल्ड की कन तौरिसी खोलिसी गायना सनपी मियोइबसी गायना सिविलाइजेशन की वकन खल्लगा हेक लाइबा कम्युनिटी फ्रुटने हेक कन तहुबा दुगी वकन योगबंगमदबा मागी अखैदी यामदबनी अखोइ मसिंग हेकदम याय खल्ला अदोमदा ngamge tawba mayam do adum daga sum chatpa nga sai gi enforce tawriba kano do matu phajana sattabagi pot ngatani adugi mami je ka hya leima sum akoi da akoi na khangjaba kara lei malam india gi leiriba kano se census natraga kano se population politics ta adum ka yumpham moiba manba je khudamona habade india si federalism ni akoi gi union of states na haba tare ko 1950s ki constitution sagi makala sagal iba pot na sida hoji akoi na sarak na new parliament na lakti ne ba ko delhi invitation to le kan da parliament da magi mp masing kano hingala ka rajya sabha gi lok sabha gi magi leiriba sit masing jing je masidai da sai gi ahong bala changes ma la ka doi ne ha ba kudamona haiba la ka doi masida mayam highlight ka tongori dana UP khada kano akhoi gi sit se akhoi gi Rajya Sabha da marfu aduga Lok Sabha da marfu aduga Rajya Sabha da trama thoi punna sam trama thoi hengala kani ga na panari dana sina atopa whole northern state da si only MP ka kontra ga mapan ko adu khak leiba akhoi gi Lok Sabha da kumanga adagi kan Rajya Sabha da tara mari ga la akanda punna ga yamna kontra pan khak leiba matam da awang no po hai tare UP rom dana chani ga trate ka leiba MP je akhoi Lok Sabha da samyang khaima thoi aduga Rajya Sabha da humpu taru ki chang de hengkal akanda chani ga tara ga tari ka leiba ko simaina sum leibina south lom daga sam tari ta ga leihoba adaga te south lom sam kuntra ga kan ma thoi ki chang da leiba aduga ngasai gi nongsu lom ba hai tare maning dong side west lom dana sam tari ta ga leira kan da last da ngasai gi center da leiba UP mathat da chani ga trate ka leira UP se na centralized over ga leibak amaga gi manga podagi yana rakta da ne ga south ki state myam naga tawra kan da laising je aduna akhoi gi pambadi akhoi na pambadi state ama orgadi state ki dignity je like Alexander ga puruga gi wari do khoi tai dana ningthom thamba kana du bebar du pami ga ina ngasai gi mathi ju hai gi bata yam penje gi ba adumai tawdana state sing je yargadi magi manung gi ba population gi ba magi MP jing leisure ga ju parliament gi representation da di aidi samana ba value hai batare ko state lai diba mayam sigi samana ba value duna parliament ai di samning mane aduna sigum baga je adi state UP ga manipur ga adun manahan bai batare parliament gi representation gi masing do lo pham junu ko parliament da pham ga ju magi sab saba masing ji lep thu ga da manipur MP magi power ga je atop MP gi tara ga manahan malai dana mai vote masing ga je tai thu ga manahan mai ko du hola kan da adu maina ka tawra kan da magi uniformity je lakadra adu oi da bani ga ai na kanung atani go khoi gi thaba ma ano basi tawande aduna manipur ju ko oi ju kanong me haudu bu oi ju oi da bada ina dum haidana adu kan honari kangu na wana honara kan da oi kan da sai mai kana sai oi ju oi da bada haiba kangu na sa kangu ne ba khoi leibak se aduna sigi marak sida sagi population gi kanu se mase hoina phajana check tawgadabani aduga hari base masida koina khangadabadi pikraba manipur gi singtam gi leimai jinana furup singi oiba kanu singnasu lusing bo riba court ama CSO gi wagera natraga political party gi wagera leader gi role da lobby ri iba singsina yamna lasting oiba peace ama khaki kanu da hoina mangmang minara ko sanction ba se masi yam darkar oi masi da ai gi missing hela kan da ai gi missing yam kan da kanu tawgadabani ai gi kanu ji hinga kani ga na khalla kan da kanu tawragadi madu shanti oiroi maramaduna yamna ingtappa khena ba laita ba tare zat bizat ki adugumba wakhalona sagat mangamba thaina mangdi lerakibani maitai ga ji kanuni dana maitai ga ji tasengna ayai leima khoi thimu community ni ga ai dum khanjari bane ba tawbudi maitai gi ida furu kunthra mapan gi ina sema ki khudama 33 AD the state formation tawri 33 AD di mangda le ba furu masa mayam ko salai tari ti bathak da furu masa mayam duna only 33 AD history lejari ne ba furu mayam ji gi ida kunjal la kana pakhang unaga lan tawraga natraga mayam consolidation state formation tawdo adu gi mayam da gi goirakhi ba maitai gi kanuni na maitai da di furu kunthra mapan gi ina sema ni na khanjara kanda yamna
kanu khali aduna majority chauvinism and irrational minority complexity akoi usi lok thoka dabani missing yama sing na ko akoi na tawning ba tawgani akoi tawning ga yaga tawni ga na khan bigi wakhalon thado ko matamni aduga minority ni ga na ta haira kan na madu de maram sadana akoi ji opi ban lai bi ba data de leitana ko adugum ba ko ba hai ba su phate si gi wakhalon muthaka dabani manama kanom da akoi sangjan minaga dabani in the meantime aina thamningi badi ngasi phawbada 1951 da base toraga akoina mitomira sa khantok pagi ihong 1980s 90s ki matam da koi mahiroi sing ki toraga yana waron yam I dina ko base thamme ko 61 da tawdong ni ha ani muk lairaga su matu sangjan ba maraksida aina puthok ningi di thabak ta hauji habinda NRC gumba natraga kari mito khantok pagi then Foreigners Act 1946 ka lai basi makha da changsel akan data khra di koi semgo chi khani da data aji lai te hai bagara na da former CM na tor kha lauk thoki lising ani le me lising ahum le me hai ba official na lauk thoki ba khra du na ta data aji khangna bani ba khana khungang ari ba lising ani ga chani pan somna ahum le ram badi mathak ta district ta khungang kaya lo ya koi demand tor je henglan view recognize wi recognize si yale mu paring video ne ba khungang ni lising ni matak ne ba hoji ka khoi da recognize to view ne application online kano da application da lai ri si masi hari ba mayam je khoi yeng ga dong ne ha bani da si mayam ji yeng thu phalok phatna kak sat pani khang de amani khang de tor kan da data ji thang dong le ba mising ji ka henga khre kho khre ha bani sing data laite hoji pau da official lak thoba lising ani hum da na saigi kanu su leite ha da yam no ai di akoi even cookie zo full singi kanu da akoi ari khongjai jing ga jing sing naw sing akoi leminari akoi indigenous ni leijeri ne ba adu yam no ai di only I think on the mikop thi ba only lising track khat ne ba cookie zo se le mi je adu masi 2011 thi kan da lakh mari ga lising ni phuni pan le mi ne ba si karai 100 ki mathak sat khra ha bani da magi sahi gi amagi kanu population growth si ya ti ha bani da si bu yet ne yet daga sum lai ni ha ba si government ji sonmel li hai bani da aduna haise kam tin gap lai no lising traffic tu na lakh mari ga lising ni phuni pan hengkal ba ise sigum ba ki yam nuai ta ba lai ba tu na tungda fur masen gi marak ta yam ing ta pa santi lai ba da yam kai ga ba lai ba sing se thawai na lai ba ki ne lai biri ba sarkar lai ba ki ne lai ba politicians lai ba ki ne lai biri ba ka sai gi oza jing se kana ang tang tong biu sini da sigum ba thamoi seng na adu tong de ba gi thop ne ba ko aduna hai ba sing se singna haidi khoi ngasai family planning gi matang da su chap chana proof sing se equally haidi हम दो हमारे दो हारगा दी reproduction सी matang से दसु जा कोई चीज दसु यंगबम से थोई अदुगा reproduction सी कतंग नदी हेक्ता पाकलांग ना स्वामना मैसिप ओइना हेंगतफम दी बजा थोकते बनद्रा अदुना मयेक शेंग ना ताए बोजा मसी तोंगान बखोगी युमथंग ना बकैनो दगी बर्मा दगी कोई जंग ए हाबसे उजा सीना मयेक शेंग ना तागा मसागी अकोई politician सिंगना मसा मसागी vote bank thamnabagi damakta achau aran ba lambi khara di chat khare ha base oja ngasi thoi ba conflict sina achau ba saki oi mane okay oja thank you very much sagachari oja muk lakchani ba wafam je khoi gi manipur si khoi gi sports ki lamda adukimatik haidi international gi thak ta phawbo oja adukimatik maming leiraba dum ba khangni adumain tawdana masigi khoi gi krishi mela se hojik pangthoi sports ta maming laiba sumaina aikoi gi manipur si aikoi agriculture da su yamna maming laiba dugumba lamdam mamakak oihan si haibagi aikoi gi even aikoi governor yauna aikoi gi sumang lila changlin da hoju pangthoi ba Christine Mela 2025 ki si matang da tongan ba warol thamdi oja dumakpu kari haini aikoi gi keno khuding maksi chi da di yam phajaba action oina di thabak oina di initiate da tawraktaba even कोई agriculture कोई लंगी farmers सिंगी मतंग जे हेक लाप बता सु हार पीबीद्रे अदु येन बीद्रे दा ओजासी गी इशू जे ngasi ngarang issue nati haidi farmers sing na pothok phajana pothok pa habasi koi gi department du gi achauba habadi che khatang da na taba thoi be che du khatang da taba thoi be duma action plan on thok pa du ne ba za darkar oi se adumak fail loi ga lak bane oja adumak na kari haini akoi akoi isa akoi oja akoi everyone akoi si khwai gi maru oi si agriculture ni akoi makoi fully dependent oi di ne ba
every vegetable dagi chaba dei thakode hoi mapalam dagi su pusalak tabane te masima pokhoi gi economic si hengat na bagi damakta hena lau singu bada hena mai changjel kanda mi pan tang dana mapan dagi khoi gi tilau sanam ama lauri base khoi si da phajana product che puthokpa mangam magadi koza asagi department sina chil da tari basingdu farmer sing da chap chana khusin na biragadi acha matam jangjaraga su jahi jahi ge na growth platform thokpra den thokpra hana di khaleja kai thambini nga ja ma roni am ma si maru ma tane ha batari ko hera me pukhalai ba point me am je kana hi saba ai basi kana ni tangai phadana no gi ko sai se ai hogol pa de koi sa ni thala tak ta yada bani ko ngale lama adu ni ko adagi nungthin namu sa nga tin nung dang amu lai cha du ni ko ma se yaw da bada se phami ji phamo du ni ko na no felo feke to ri nu oi du ni aduna 1939 gi kanu se pi lan ge thui ba ko 1904 gi ka thui ba si jana ta ira po na ga Sing Kuzo ama piu hari I Kuzo piri hari 1939 da hong ki gi hong mai te 1904 gi aham na pilan de ga tawri a hen ban leiman badagi thado leidra sing thado I thado mi surprise kana mi le mi ne ba adu hera thado pati warak ka do ma yam de gi tor ga thuk ba lan ne ba ko bali puthok ai de akoi da pothok adum leijar ai ba sustainable sahi ama gi lok phau natraga mana masing gi na sahi ali ga hu sa ba ko na ja ba gi akoi da ko nu ai ja ba aroi da lo ji lon jan da ga bora ma yam ari ba ko leibagi wari adagi akoi da mana masing li bagi wari adagi jiksu yam saning ko panggang ngai ta re amata re sigum bagi amna kano leiri process ba lei jaba ko si amna water padana lak ba hai ba ta re adu hauji sina wala ko kholak pag mayam laksalak pa adu akoi gi traditional pot mayam loi manghal kan da akoi da leiri ba kano mayam se mapan gi ba kano mya ithil ma loi la sang ko hai ba ta re ko sidagi ne ba akoi gi wakhalon sida asko po lai se akoi gi production je akoi da phajana process taw da ba da mapan gi ithin jam na kan san ba akoi ni kanom ta su akoi gi sa san akoi gi san ga taw sampo koi ba ga du labuk awani ga ju khoya oja da tractor si ta senjen da ya da gi pusan ba da gi mapan gi ba kano upambi pambi myam loksal laga tha da ya da maram de madu supply taw ko ona ba da madu yamna darkar oi ba ko paisa yamna kano phang ba ko pa mayam su lai ba indigenous we pot mayam sina som mangsal lak ba sigum mayam gi issue ga je akoi da masi problem yamna lai ba poni ko na masi ayen sing ga ji hi ai mamang da har gi to som free da yeli je masi tong da ba thabak ni ain di hai ne ba masi na akoi gi indigenous of a pong mayam je thar sa sari ba mati ma pu jari bi na ma su jing je doctor engineer ta hon ngam bagi kano ji gi lebhen bong de hing bong ngam jar de ba ai di sai ya koi potu lai da ko ta la amina hojik ti ayen senga kano ga si maman khar manar amne ba mati ai si ari ba ji ga asi khar le kan da ko mati mut khadui ni ba loi mak mut khadui ni ba mut pa lo kan da ayen seng ji no maman tap tap wang khala ne ba wang khala kan da akoi ji pura pai sang ra ne ba supli akoi kano je akoi gi seng ju hingal lo du gum to pothok chu potha o da gum to ngasi free de yeli ba ayen seng gi na sa da ba de lo mo sa e ho sa da ba ya da ba de na ma si gi sa na ko na pogi posida mo da ko sa pi ro ayen seng wala ne ba khar le ga ba sam si free de yeli ba jing si bo za phang da ba miu shu yauri ba ne ba aduna even ai cha bo phang adu ne je si gi pot ai je karai da ka mai shoi da na phang di no ai je ai su as a citizen na moi na phang gom tok pa se phang de sigi foreign gi wakhalung mayam jina sangi badagi oi ba isagi sustainability nga 1904 39 sagi luxury ba di mamangi lai ba surplus economy gi train ipai pu gi lai ba lam gi resort lam gi posida kitang oi ba scientific oi ba kai tha ba khot ba ko magi sina ba di yai ta ba di masidi da ka he na mapan gi policy mayam ma hena sangjal akan isagi ba state ki oi ba land resources and koi gi lai jari ba indigenous plants and sigi varieties mayam gi sida yumpham oi ga koi gi ba policy na tra ek se lai hauda bana ngasi akoi kena torin kudang ma da lasing gi phi gi wari la ko si da lasing maru khom bai na ngasai gi tawri dana ngasi ju even na si pan gi ka ri
PM NRGS की थबक सुबह जॉब का थबक सुबह ना आहान बला पता याम फजल के लोने मागी पोजे जॉब का थबक सुबह इधर लाम बदे के हुजी ना जॉब का फोटो नंबर फोटो नंबर आईडी फोटो की थबक खर सुबह हो गया हाँ मतलब हुई ना जॉब का की फोटो नंबर अखोई नुपी ना कहने सुम लेते ना जॉब का की फोटो नंबर थोक तो ही नहीं आया हुआ हाँ ना जॉब का सुबह थोक तो ही नहीं आया हुआ हुई ना जॉब का की फोटो नंबर थोक तो ही नहीं आया हुआ फोटो तो ना वो मैं लुही रहे हुआ थबक सुबह पिछाने हुआ हम दीजिए आई ना हाई ना कितना कॉन्शियसनेस से तौर का अंदर आई की सीधे सिबों तंगी सेरंग दंग खुम तो तो वीरों मुआव नहीं सीधे सिबों तंगी नापी दंग कितना सिंटू तो वीरों का कितना फोटो दुबुक तो होने नहीं आया नहीं का अदना जॉब का थबक सुबह हैरान मदगी जॉब का की फोटो नंबर ना हाई गला इसे सी की मेंटालिटी है माइको ही सिंगसिदा लाएबा असीजे लोई पॉलिसी मेकर दगी हौरगा मदु लीडर लेकाई योइबा पंचायत की लीडर जिंग हौरगा प्रजा बोजे यानरबगी पॉलिसी सिना जोपा फोटो नंबर हैना लाइनेबा माने मसा थोक्तसु जा तंखाई ये नदी अबोने सिगी तौरिन सी खर खर सिक तो बम संगे सिगी मयाम सिना कलेक्टिव ओइदा लाकांदा अखोगी ओइबा कनजी टोटलिटी ऑफ द अखोगी इनकम एंड द रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी द युफम मोरका दुइने अदुने ये कोई न खरगा सम सल्लगा पॉइंट लांगनबो होना जरीसे अदुना हाइबा मयाम सिंग असि लैबसिना अखोइदा ngसाइगी कनसे यामना अखोई रिसोर्स तको अखोई सस्टेनेबिलिटी यामना कन इफेक्ट तवी मरम अदुना अखोइना सिगुमसि यामना कॉन्शियस होइना खरा सब चंगी अदुना अखोई योबा स्टेट की योबा इंडिजिनस रिसोर्सेस मयाम की पॉलिसी प्रोग्राम मयाम से मसिदा युमफम होहेनिंगी मसाइगी लासिंगी वारी अमा अखोइना पनगिबदो लासिंग मरु खोमिदु मिगी थौइना लासिंग मरु खोम कांदा लासिंग मरु जी लेबा का ताहांद्रगा चिंगदा ताहांद्र कांदा लासिंग हौद्र कांदा मपालगी फी योंजला कांदा अखोइ जे फी की करवा लंगी मिनाइ होइना थमनबगी पॉलिसी नेबा तौहि म्यामदो अदु इम्पैक्ट नेबा ngasi अखोइना हेलुमदा अखोइ याम चाखो चलगा जो हेलुमगी लंगी मपादे लोइना अखोइ डिपेंड तौरिजे वेरी ट्रू अदु टाइमली अखोइना लासिंग मरु लासिंग फीना लोइना तौरगा अखोइ निंधा होरगा नाहोंग सारगा अखोइ अंगांग सेमकलखिबगी लाइफ द लासिंग मरु खोमबा आइना सै जॉब कार्ड फोटो नंबर आइना कंसेप्ट में लालगा लासिंग मरु खोंगिबदगी लासिंग हौदबदगी लंगी पोथो मयाम अखोइदा मुथल मतुंगदा मपानदगी लंगी डिपेंडेंसी जुंगा सी बाउबा अखोइ लैरिनेबको सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी मपानदगी तौरी मैम से कॉन्शियस होगदौनी हाइमना अखोइगी लैजरीबो रिसोर्स मैम जी की सस्टेनेबिलिटी की कनो पॉलिसी से अदुम तौगदौनी हाइबनी मपानदगी फना मागी कनो लाजु होजिकपुदी कंपनी कनो मैम प्राइवेटाइजेशन तौसलकपदगी माई प्रोडक्ट मैम लेतना कई दरकार लेतबद ट्रैक्टर जी बाम लेदिनी कनो कई लेतब दरकार लेतबद लौये द मशीन मैम सम तौरगा ngसाइगी पोसे सेंट्रलाइज यूनिट लोई बोन थोरकपा हाइबा तारे खरा येनरगा सानागदबो पोट मैम से लोइनमक यूनिट कनो तौरगा मपानगी कनो इंपैक्ट लापदु असि मैम से होय मपांगसी खरा याउदी अपोंते दरकार लेबदु खब तौरगा सेंगा थमोइ सेंगरा बाकी कन अफबदु तौगदबनि अखोइ कयाम ट्रैक्टर कयानो मथौक तारिसे लम कयानो लैरिसे द कयामना कनो सेंकल तौबि याय गाइन होजिसु परि पाम ऑयल न अमजु थोरैदाने सि गाइसि फत्तबदी अमुक याउदे हाइबनिदा तौबदि अखोइगी कनोसिदा कदाइबोगी कनो सिनगनी कदाइबोगी जगादा मसि करी इंपैक्ट लाप याय गाना मागी डिफॉरेस्टेशन की मागी इंपैक्ट बायोडाइवर्सिटी हंधरपगी दि मागी टॉक्सिक मयाम कनो तरपगी मद हार साइरपदुना कनो मयाम थोरपगी दिन मयाम इसे थोरप याबे इंपैक्ट नैनरगा अदुना होजि लेजरिबा हाइदि खर लैरगा अखोइगी ओइबा कनो मयाम से साइगी स्पोर्ट्स करी हारिबा इंडिजिनस फॉर्म अखोइ कनो वर्ल्ड लोइना अनौब गातनेबा कनो अखोइगी वखलोन मैम जे अदु मी लोइ मपु सारगा तौबगा जे मरबदुरने अखोइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जे खरा हेंदा अखोइ सिदा लानबा दुगा लाइयो पोसे मैम जे ता से कनो अखोइगी जीआई तौबा को जियोग्राफी इंडिकेशन 1999 की लाइदि खोलि मैम जे मख पोट मैम गजे तौसलगा दि पॉलिसी डेवलपमेंट पॉलिसी जे मसिगु मजरोम द खचंजन मन पामे द मतम की सेंटर की सेम को पोट जो अखोइगी फेडरल स्ट्रक्चर दा अखोइगी होइना सोइ तौबि गाना खरा हाइरगा अखोइगी पोसी कलहोनबो खोलोनबोगी वखलोन गजु अखंग हाइ खरा तानादना को अखोइदी पुरा गेप नेबो लैदिसे अखंग हाइ कलैबा ओजाजिंग कजिंग लैजिंग गवर्नेंस की पॉलिटिकल राजनीति बला तौरिसिंग फमिना यादबि मोंग लैयबको असिगु मयाम जी
yamna khatang kanu tawdong ni haibani da akoina sum chakho pa leiba kara China oiro Japan oiro some Korean ko khazu leidi adum tambai ai haibani da koi saksu mana ko na busu adum chakho pa yai ko si ni kana ya leima ko kala thamningi je thank you very much oza adagi oza yamna interesting oiba bana khogi President rule lakraba matung ko sida yaw se February gi mapanda from thadokraba lengak na piramba political employment sing resign tawna ba pautar pirakre sigi matang si koi even opposition gi mai kai da gi su sauna habidi ma resign tawgrabani na ngasai gi koi gi popular government resign tawgrabani na ma lairingai da habidi hoi tara ni thoisu ba Manipur legislative assembly gi ma punsi budi lairi ko za koi hojik suspended animation ni adu bapu magi matamda hapamba ngasai political employment singsi lokthokadabani masi hai adumapu khogi speakers khara na mu thambada madu lokthoba matamda ekhogi tongan ba mi mala gadi maitai pariba mafam sida tongan ba khogi nan Manipuri gumba la gadi khogi thoiba conflict si matang da yamna masida defense tawdana lai si masi adugi su mangjaba la kani ka ba waro zo za tongan ba tamme adumapu hai ba magi lenga ki matam da hapam ba nga sagi employees sing si lokthok tragadi taseng na ma thammi ba PR ba BJP ki PR ha ba wahang zo za hang da banati za kari warol thammi ma kanoni amna harak te ya to pur nga dani kanu batong da dum musala lokthok kom thok ni se aduga lady am learning ba haitare hoi hoi so aduga lothom ni thoba aduni da akoida lady se maramdi majority wori ba miyam su yaraga 2014 leidna 17 sai tawraga yaraga ga vote pi dina ga semra sarkar lucing duna ga ngasai phajana miyam gi wakhallon apun bagi saktam natraga kanugi ba अखोई रिसोर्स मैम वाखन खल्लगा यामना लेबाक नंगको लाना इ पोति खरा नाथैरा खुनाइ रोमदगा खरि हेलगा लाक्सरम सरकार अमा ओइरा कांदा सरकार दु हिंगन मंगम जरमगदी हारिबा वाथोकसि लामोय हाइबनिदा अदुना सस्पेंडेड एनिमेशन नत्रगा पीआरओ लाइबा पीआर लाइबा को लेबको ऑलमोस्ट को फुल अतोप पीआर नत्रगा सु लाइबा पोसि लाहलमद्रगा ngasai government du fazana laamagadi ngasi laiba political post lokthokpagi wafan ji laoi haibani da adu hariba mapangi nina haridu masa gi political post di kanu kharagi wari gi chairman adu dagi wari ni ko aduga mapung oiba government du hojing mapangi kanu na pairaga phamna secretary tawraga tawri ni na sina adum yage haiba aduga sai political post oina potu di masana adum lokthokkom thopone ba adu akoina madu lokthok ningde tawbudadi mapung oiba government du leihandraga adu leibam thoktabagi masagi national keno ma leijari ba amakha aduna adu lokthokini ko asima madu congress na demand tawba BJP na pamdbi wanati lairiba lenga ki system jigi sanabini asana enemy suspension aduga kanona center na direct rule tawba haiba taraga di hariba ground level da samnariba ngasai political post mayam dini direct gomingi mathang leiba ground da miyang samnaraga leiba pose adu chu political noibi ati haibani da sai gi PR gi nu sanga do leibani na adum hongtor kani haibani da ai na haijari di mamangi oiba government ama thambang ngamdabadugi kana immaturity akoida matik chajadaba mayam do adu mayam ju losala thambadugi nuai tabaninda aduga election ni khudong sabagi hek longnana leiba kopa leidana maramaduna yengati dum yenga tai ko center sikari noi si ngai ko nakalamada ing tapna harau kangu sum leiri si de ko adiki yamna timing chana matam nai na kari gum khato ko pagi kanu sudum leiri nakalamada ikun pukha to mayam amagi ma kanu award pazu leiri amabu amur re democratic country amada kanana president run thambai simak president ikai ngai leiba amanate ko simasu consist wagi dong ni political post ama lokthok pa di lokthok dong ni lokthok ya ro
yaroy leibam thokti haibani aduga leidi kanuni lehening du upai leite ba popular government du lehening amdraga amona khalamba kanu du leibam adu sida mari yening ai kasu leite haibani da congress bjp ki walatana yamnu ai tridi yamna midai ba ki thabak tawji hara kanda mapung oibada congress su bjp ju ge yawda ba delimitation yi wari ran political party ka tar adu ba yam pikpa kanu da yimhom oibado adu yong no pazadi pangji hai bisimje masini da aina thamningi je aduna leihoriba hojiki bureaucracy singse makhoi da khare hena yimhom oire ko aduna mentality and makhoi ki integrity attentiveness and sincerity of the bureaucratic kanase fraternity je masima kitang apin tongningi makhoi ki impression nama miyam da ko yam sengna tawbagi ama tawbagi kana mami khara tarka during the tenure of the saigi president's rule ko limited suspended animation leading maraksida adu gi kanu tu miyam du uhonningi sini my humble appeal to all the bureaucratic fraternity ko to just one solve the very say even say prospects and their importance and their values to the public because now all these administrative functionaries ko are implemented under their supervision ko direct kan si involvement tawrabani na si apin amkhap mo khoi tawjeningi tenen unless koi popular government kan regain tawji bawdi ko gi apin thamgi okay resolution pada roiba ntanga aja ko gi sida BSF na illegal immigrants sing Churachandpur dagi ukrul gi litanda honjilagle NACN IM hairi masi matangda masagi NACN IM gi ko gi isak muibana yam kana yaningdaba phongdokli Churachandpur dagi na ko gi ukrul haisi nagana dominant oina taba mafam khakne ja masida Churachandpur dagi pusalapada even makhoi su adum a kind of react ne boza si react tawrapasina even handa koi nimit kharani gi mamang da Churachandpur da marga koi koki ha paiti ga tawbagi thongdok su leigre ado masina maram oirakanda maitei ga conflict thom badagi tongan ba koki ga paiti gi keno si oza hana su mamangai ta su leigre ko masida achauba koi gi maitei na big brother role lauraga अखोई थर्ड पार्टी का ओइरगा खांगिबगी वारी सु दुमक लाइबनी ओजा सिगी बतांग सि मजेदे इसाक पोइबाना रिएक्ट तवपसे ओजा मसि कमाइना येंगबे याय तेंतक न थम्बियोजा population explosion se adum machine natural discourse ni artificial noiba hojik leriba sing da khundaba yani yaroi natraga tamda kano lam lebi yani yaroi ko tauri mayam se yang khanna khaloi da bani mioi bagi natural process ai leibam du leitraga di ai taga ai fadana adum ai salak traga di magi kano tholakani population explosion tholakana ching tamai ba leiroi ko lo MLR ke simto semto to yaro sha semto rakani ching da khoi khunda da yaro ga khunda rakani ka akhoi leriba situation akhoi gi leje sai sang khina leira ko pola ma da ai khunda bangi da makta 1950s gi azai de gi sem gi ba ka India gi ekharana ga akhoi gi wi ba lejari ba khunda ba si akhoi tasi tabam leitri adu di US Switzerland sala ji ga ai akhoi chungtong to roi ko akhoi miyang gi ba necessary process la kana adum explosion to ga akoi edum laimina gani madu yamina ba yadre adum yadre thong tongni ya laimina ga dongni haiba sima ko thul kuntha pan si wakalonda koi respective of sai gi hill and valley ko koi na bina bani sidai da koi gi mapan gi posak ba yam ma hena sangsal akanda maduna yum phong ora kanda ai koi gi oiba kana koi political approach ai ra koi gi economic culture in kai mayam gi oiba isa gi oiba lepchana ba irom dong ga haidi leidna sum leijana ma khona ba semi gi am sakhot pe wakalon ne ba si wakalon si dominant oiba post mayam la nangai na ba khotna ba po ne ba adai da naga ju naga gi oiba tongan ma mating ga leijaba kai ga tawjaba adai gi mai tai gi ora amo ora sum leije phru masa sing je hingi bagi pot sida kari gu ma gi wakalon sagal laga laiba approach mayam sing sida sai gi masi mayam si ki namda gi ga haira ga di ta prithvi saw no mai ka pu ya de bum to ya de ade ka do ni asona kan da leiriba mi ari ma mayam ai tare sin kan gi sin state ki na ta sagang dis ki sai de leiriba kuki kan hari sin gi mayam si to ga honjal la kan moi masi hatung la han bagi kan ni ga pli ni ba to ri je adu ya adu to hum thok da po ne ba to hum thok ya adu ni adu ya khoi fight to ri je khoi ju ji fight to ri mayam je sai sing tra de le ma du lang mari ga le sing ma ni pu ni ba ne to ri ni si gi mayam je adu open secret ne ba si su concern administrators ko kan sing si policy makers mayam gi yam na nem ba wakhal lo ni mai pa o ya ba ni da adu ju ma thai wai de mo yun ko hu
हुजिक मोगी लालों में आम सोबदनी प्रजा वारी से फजना तौरकन मागी मेन स्ट्रीम द नत्रगा मागी वखलों द कमाई तौदन करी तौरकन अखोई चमिन यागदगी हेना चाखोन कांत लेदना तौदना ngसाइगी नॉर्थ ईस्ट हुजिक तौरिजिन नॉर्थ ईस्ट की कनो डिलिमिटेशन लामतुंग कारक एमपी मसिंग नॉर्थ ईस्ट कुंथामा को फंगा यूपी मथन चनी त्राटे लेबगी पॉलिटिक्स तौरिजिनी ने मोजो मोजे लोन तौर सेंट्रलाइज तौर अदि अखोई मेजॉरिटी नि अखोई एमपी मसिंग क्वाइ याम अखोई लोगो डिसीजन यागदौने अदु यारतबदि नि साउथ कइदा जगह जगह दगा यौलाइजे सि सोयौर दे काइदिनि जाजे कनि फस दिल तौद्रगदि असि म्याम सिक्सन तौरोइदब तहोइदब तबकनि हाबेंदा इक्वल रिप्रेजेंटेशन अमदा फसना पुरगा मरिदा फसना चौखलरा कांदा जमरक थचरगा असागी कोई पॉपुलेशन सी नाप चादना एक्सप्लोजन से थोए सिगी अचौबा कइनो सी करी हाइनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जे ओजा असागी सेंसस अमदी अखोगी इलेक्टोरल रोल दसु यावम थोक्तबा मी हे यावसलम बालम सिमसु ईसीआई अमदी सेंसस सी मखोइसु political gi kano sida oza yawe habagi achauba mami yauri ne adu yamdo aduna political gi akoi democratic country di politics vote kar phi chau chau re ga ni tawbugi leina last akoi kari gum do oza hainer idena bosi kar emile waraga di doctor zuma oiba engineer zuma oiba oza zuma oiba mayam ni mathak to man khai haibe to oidena khoi ja ngasai gi doctor am la aju pokta puisal ya na tang da ko adagi engineer am la aju kano akoi gi building gi mara construction de advice limana ko adagi kan senthung gi senba la azmi economic professor da taksal li ko samai tong na khoi gi kan mentality em kho india gi kan sida layaba was bosika di mana above teacher above professor above economist above engineer je masi mentality ne ne ba khoi wari myam ji ko halima aduna matu constructive suggestion amada moi di reference lo godong ne ba politician jing di afaw economist thabam tong tong ma haiba dei toini professor economist kan haiba to doni engineer ma gi reference ta si tawdagi soreju parju responsibility do mai daita leiba kanu to concern expert ngan pithok do leba akoi di ka gi mana oza ju wisali engineer ju wisali doctor ju wisali tar advice bisan gi ne ba soiri myam anyway si dagi ding sai gi population explosion politics tum to adugi myam du pelap to mai sustainability tungi feasibility ha ba physiology myam di yang pute na ga gi kangu na sai ko ki hol yi ga ji puthori myam je adu akoi gi hai darka lai di si myam se he hai ma tam to official ba data hayeng reference lo ba ya ba supreme court la ya ma la akoi gi law len of law le bani na ko se reference lo ba myam ji yang kan ko si authenticate document ama one bagi oiba concern department na hojo chumbra sumagadi summe bising ka hangali ha data da phongdok pi go ko ai na amadu deportation gi matang hoji pok da mitu bari hangal yeji khangagasu hingaki ba mayam jing data da sana authenticate document ama one thambi bagi develop tor tham dabudula mara moriga ka din bising hingal ije na ka tebun da di puthobung amdre adu gi mayam do ko ye hogudong ni haibani da aduna matam tong gi laiba kan blame tor ko mayam do ta khana sene ba yaroi tawdi chum da bra je concern department le do mayam tawdani census electoral politics electoral rules mayam tawri ko mayam je hari loi mari le ba watani na ko hari mayam se phongman sai haibani phongman na khalaga sak thongji haibani aduga kan khorina phunta da ba mitoki I yoksal kanda kan thok to da shanti leita ba damaina ta seng na phul kunthra ma pan gi seng ba ipai pu indigenous ko 51 gi mamang da la amba mayam do aduna pok masa ma su phul kunthra pa koi ngai da koi himina phana ai jam ni jati pun gi la pului ra kharam nungnam pun leidi myam je koi yeng myam je ek phami na matam ne karim ta wakhang amak pam lai bo siksu miti ga ai di furuki masingi karim mai roi harib jati myam je asi thamoina le henna bo holla ba dunia ko thingji ai ba di okay thank you very much am noi je ja na ko gi masigi news analysis ta ko gi oja bobon na tongan ba ko gi ngasi gi headline sing gi matang da oja gi point of views thambigre masigi damakta oja gi achin matam khara khajik tang kai thok piduna mapung phahan bi bu damakta oja bo han hanna koi new tv gi mai kai de gi thagat pa phung dok chari thank you very much akui loshila pada akui gi even delimitation gi matang lak pasi masida su akui gi political party sing pun mangam da bahai basi maksu yamna laibak thiba do gumba mani masina tak padi akui gi political party sing si akui gi masamak ta su dum
अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट लेरिंगै दसु दुम एंटी विरेन ओइबा सुदुमक यावी मसिना ताकपति अखोइसी अनि दुमक थोक्तना लेरे अखोइसी पुनसिनबा अमता ओइबसी ngamdre habani adumakna ई डिलिमिटेशन की मतंग लापसिना मसिगी नहान अखोगी डेमोग्राफर रिनाउंड डेमोग्राफर अखोगी ओजा नरेंद्र नगर थंबिरंबा वारोल की मतुंगिना मसी पॉपुलेशन द बेस्ड तौदुना डिलिमिटेशन तौबा हाबसी मसिसु यामना अरानबा मखकनि मसिसु तंगाई फदना मतंगी मतुंगिना सेमदोकपा तंगाई फदि हाई अदुबु मसी मफमना मतमना पोरकदबनी अदुमकपु तंगाई फदना अखोई लाइरिबा पॉपुलेशन द बेस 2001 की सेंसस सिदा बेस तौरगा अखोगी डिलिमिटेशन तौगिबा तागदी अखोगी चिंग अमदि तमगी अखोगी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुमफु लेबसिदा अखोगी तमदा निफु चिंगदा कुन लेबसिदा पॉपुलेशन द बेस तौरगादी मसी अखोगी सीट मांगबा मांगदबगी मिपाइबदुनी लेरिसी मसिमगना अखोई ऑपोजिशन रूलिंग अनि अदु अदा अमत थीनदना अखोई हजिक प्रेसिडेंट रूलनी कोई सस्पेंडेड एनिमेशन द कोई असेंबली से सस्पेंड तौरगा थमीबनी अदुमकपु असु यामना वारबा सिगी कोई चाही अनि फाजलगदोरबा सुंबा कॉन्फ्लिक्ट की अवाबसु लेरिङै चैरकसिदा कोई अदुमक पॉलिटिकल माइलेज लौनबा लेबसिमक्सु मियामना दुकिमतिक यामना अमकपा ममी मखक ओइना उई मसिमगना कोई पॉलिटिकल माइलेज सिदगी हंदोकनरगा अखोई सिगुंबा लेबाकी ओइबा इशू लाकदबददी अखोई अमत ओइना पुनसिनबा हाबसी याम तंगाई फदे हाबा वारोल से थमजबगा लोइनना अखोई पुनसिन मिनसी हाबा वारोल से थमजबगा मसिगी ओइनदी अखोईगी मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनक मक्की मफमदगी काइननबा याथंग निजरी पिनबिरसी थैंक यू।